WKADC BJP Sahem tumpreng along BJP klembang puamai kangni. Handribon Rong Pipi, Nogao, Ramanujan Junior College along pen HS Satlang Science Stream along Panner Kep Tokbora hinian Kacipalong dun. Bukadan Police Station angkang Kuligang along truck home ni Kacetong. Kardom, non bir tang ton pen, Arjuik tha. West Karbi Anglong District Tumpreng along Arunipai Thomkepra isi arni. West Karbi Anglong District Bharatiya Janata Party methang sa hemalo klembang phuamai kipado pona birta pherang kepen kat news along birta nang pale. Labang so mailong alhi sarpu aman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Chitong Dun. Labang so mailong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horan Singh B, MLA Dr. Man Singh Rongpi, EM Atun Pradip Rongpi, Rup Singh Teron, MSc Atum Mongol Singh Tibu, Pawan Kumar Rai, Rina Terang Piatum Pen Chenglok State BJP Dun Maipu Longki Pangcho, WKADC BJP Amaipu Arun Terang, Kongchun Bang Rodip Ronghang, WKADC Muhila Morcha Amaipi Sangpi, Munmi Teronpi, WKADC BJP Yuwa Morcha Amaipu Purno Ronghang Peran Parta Klembang Pubang Piatum Chitong Dun. CM Ronghang Pen Mailong Lam Theki Jai Ponki, Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Angka Kaching Thur Amo Kideng Japan, Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sai, Klebon Bomlo Lapen Ki Klem Japan Sik Dang Pon Lupusining J. An Parta Alang Lipen Mailong Ki Jai Pon Tuke Jasemet Pen Kachilenga Towar Ki Juna Lang Pen Chenglok Ong Dung Kaching Thur Amo Kideng Ji Apan Mailong Jai Tekang. Difu Government College at Hengno, Arunipai Thomkebra isi arni, KSA, ASU, HP by Elapen, DGC, SUS atum, admission ator, Kebajum Jerega Job, Kachesong Asai Kede. Haflong Government College along the Anador NE, Lasikopia Porsi Ladak, Karbianglong along Kido, Difu Government College ke Ador Kiparlu Aret Lopota, Karjupon Pado. Lapen admission ator pajum jetik ke Kachesong Asai Ington Tebusi, KSA Amai Pusimion Rong Parpen Ningji. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council long Education IM Jagot Sing Ing Disitame La Sobthak Piro Bang Bedun Krang. Lapen DGC Principal Aning ke Hang Aling Pacheplang Long Aret Puta Karjupon Pado. Kedam Tangar ni Kachesong Pensika Suri Isira Paro Isira Kret Chok Adoran Pajumlo. Sitame Haflong Government College along ke Chuneng Ador si N Bom Lapen ke Bajia Phan Ang Songpen Thangnat Order Long Lelang Pusiningji. Ini tu ada Difu Government College hemat hengno long nitum indefinite sit-in demonstration kedalam ko kathike kedam tang nitum memorandum kilo dak pen dum king bentam si council of hearts tame nitum ningkang samse doko ningkang samse lam thebang la phenlo je peneng bang ke Difu Government College authority pen fee structure jitu kasilmar bang ke students against person itu mangge jong naming tu students sumhana kama tha ban le fee structure bang kasabar kali students pan ke pasu je phansi labang so fee structure bang kasalam lasini tung dam tang na pulo labang ki appeal ni lakim dake tung ke repeal ni athema dak bang ke kituk that students jada ke seta nitum tripartite talks na hangoy possible nitum college students union society nitum students organization tum lapen council lapen hi bang ke tak college authority itu tame lasona bang claim ke detsi nitum hange patumi jogot sing sir itu malang chamber nang hanglo nang ipu bang ke 1160 bang ke klata ke pajum gali students annam a pharmana bang ke 1160 bang council pensi college fan pipu pus utang dala ke sikasi da kom ke derlo lapen itungi pukang tungmang lendo jitu nirap kumar sama the principal of the Difu Government College alang dak he is playing dictatorship in this very institution. He does not care about the welfare of the students. Lapen Director of Higher Education Benjitu Alu Kasema 2017 ani bangke 2017 hut ke hala so bangke lake mane that was only a proposed bill made by the Director of Higher Education. Jungi chuneng ta jongsi ala soron alu ek cheplang no putang chuneng ta la so 5700 nang po. Last year it was only 2050 rupees. And this year, Haflong Golf College has only 2,875 rupees for the general and OBC student. But why is this so much
fees hike in Diffu Government College. So today we are starting this sit-in demonstration in order to protest, in order to register our protest. La penken itum dak demand lo council itum la dak jang chibang vek ni. Jong si chibang vek pota itum mangke dak pa admission na long le mo phik untoward incidents ajat ta dota hai. Tamin itum risks anlo itum risks enang ko bangke itum police army pan ka phele pen apart tame itum dak aron pan ka phele apart tame jong sin itum amu itum akorte itum dak penap admission long that men itum nong si kapre ka tuar dam ji putang de hala so ka phiri mas itum ke do posin itum mangke dak admission mang itum padolong le at any means at any cost we will never allow to conduct admission for the third and fifth semester in the Government College la pena so pathake council itum tulram hang ke japon BJP government jokot singing ti higher education alang ni dak chibang thik nei. Diffu inglong chirop kedo lokon sing rong pipen cinema rong parpi asupi akleng handribon rong pipi higher secondary asatlang science stream pen phan nerkep kebra sirkep tokbora hinian kachipalong dun lapen subject to an along the letter marks kachipalong dun abirta long dun handribon rong pipi Ramanujan Junior College along science stream along si amen chathap dun si Charlie dun lo amit hang mat ka Charlie kachipa duk lapen apia potum ka Charlie na thu kabori dun pik lapen aning ki parong dun ajok Assam Higher Secondary Education Council asat langalong panner kep kebra sirkep tokbora hinian chipalong dun anparta subject do analog ta letter marks chipalong dun lo alang linon medical hin ke Charlie jia phan entrance asat lang sitami tok dun etlo laso asat lang ang taxi kachong hong loputa pherang kyang no pachini Ramanujan Junior College no ni maths ni hamur so BSc maths में English Polity Physics Chemistry Maths Biology near office now. All subject letter long lo mate. Masih non ani ha beno pa kan medical long se MD program है. Non la so lan percentage ke long pen de. An so de long na la ko lo. Dame non la 89.3 long tame se despite lo ni ha lo ni sam lo. Tame an so de mo next exam है. April exam हो. Tame medical kono engineering kono IIT le long lo tame mane kado ye exam ta pidun lap lo hai entrance exam ka lo ninga rong pik lo nili bihek pen kelana niling ning ka kha teng pen number hi pilo long lo si ninga rong pik lo hai ni si hem ako dak pen company ni tanang serap dun omoy long ulote di song lo si sultan na hokta dam de ni da por hipo vision dam po kan chalo taki ilitung mane also ning hang pensi pa por hi pujal hai medical si align si Charlie jipu asi result mukha entrance pitun amta long lila asi uson puni medical si pa Charlie po pa Charlie normalam sopor phandine pharman pirta mang tomanik sina Turkimi outlet opposite LDRB Diffu Karbi along Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, flasks, Milton, Treo, Shreya iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thalbir talong wangtholo Bukojan police station angkang kuligang along truck home ni kachetong ihum MN05C1953 gas kroya truck lamding ana thupen manipur anat kedam bom lapen ihum AS09C 9249 dumper along sukroya truck kuligang along chepang nono ahiring tarakan kachetong ahut akopai kemen nada tumta kitia velang aring huwa sap sochot lang adungorai ke dua tum ke thek dun long ke gas ke roi atra ka bangsi ke chokchi ke pacha hektik pen kalile na thu ke padam peng pen ajok dampora bangta manghu hagama chepa thenglo no chetong lo Bukojan police tum birta kilong pen adim pali dunsi ke chokchi gas atra phan Bukojan police station along porsi pidam koklo halapu arona teng pen ke hanjanglang sopen dilaya towar ke gas limestone lapen jang thukira truck atum la sotwar kachelengji arona matsi avi athe lahaya truck atum ke national highway atwar si cheleng nangji kalite amethang company pen kacheselam atwar anse chelenglong chotji pusi aron ke thega tum ningje Chinthong constituency arlo tereng pen rongjang phong birsingki krongput PWD atawar hadak aratu mekri meklang pen kachelat nang ningkan ongdunglo ningkreng kreng phun eseke kedam kewang lapula bensi jogdun bomlo bonta barla apor kanglet kang therakhut ason ki aningkan wang ta prejama ki sungla pen kiduk ki phwa tomo arjulong tereng pen long e loboya hitian ke damni bonta long e loboi malong kisir pen ha rongjang phonga dakke akele towar kaheno ajok chinthong arat anibang kachelat ki pupedetlo irui pen arisi hiti kiduna phanata akisungdo pusi hadak arat tu pen tha ahut pen jesik et hiti dunji popop gari kachelat un erajok dunlong ledat la bosonta do upota ningjurinti Kesokhyun e ahut ason ke chibuchar bak pesi barla ahut ke kachipon nanglo lapen ahut pen ke toware beng an chewoi jui la poson ta chetong nanglo puta hadak ke do aral tum pen pherang kya phan than pachin dapta la tong chahalat la puma la lo jipa dapta la no ante la barikha por bala chala por he koson la chahalat barla chala ta la kan doi do la pena towar si selam ni del mutu hatena tum thegong lo la tumba to la ton no kan doi thot ta porat la ton no ante la bojara ni gari motor la bojara karya atume koson lo bojara kari ta la ton kan ta kan do lo munit mun ya dim protes untuk po gat na brita me indoi po mote ke sam sita yo la ton ne ke claim ni la so towar aningkan wang to la poson ma kan wan ta la ton no la so lo selam ni del lo selam le tin lang di la so towar ke sung gitu ko puthak nal tum dak local ie matum penetum hangke chupu dundun lo ma local dia macam pan ke pulo non la peneng BP konven pene claim pu si pulo la tumbang ke la non MP prang ke claim pu se ke cha ono la MP election of prang hadi election of prang ke claim di acha nang le la so towar kachedam kachewang ki sung pen ajok kisuk un e ahote ko son londe dak na bui ta me kaching hor pen sita pu kabahat pen sita ponang ko lo la solo tum phanta delivery akisung la sonta dudul mati ke la tin su tum ta la sonta thaglo
ini tumding ka kisung na hilu min ke ke lam medical penta ka hilu la son rong yang phong hilu iwing lang mati hapu tuwar ta mi lo up tu lam tereng pen rong yang phong da honun tuwar ka hing ne arni bang chelat bom ba ni ada helat ba pula ante la bari kha hor ko son ba bari kha hoda la pula botor masih la pupinang la tawar masih la sonding halu jo ta puson na tuwar ka chelat nang ayur ding ulu ma ajir ding olo te ma ha mili ke thagung de penang la he tawar ka punai pugeno anta keng nong le pinang di pulo te so tuwar la bari kha hor ko son ante ikang likang thera hut kra pusun pul ma budam thor un ma hut pene kang doi lo sun tak po ing doi hur masih lo kadim pulo te acha ai damun hut pulo te dam de dera pa jo kenang ko ke dam nia huta lele dera pa sona jat lo la puda bengan nam kham na chiru ju la puso ta du ma do lo sonta kisu ki un abdkel kisu ki langa che poni ko son lo hut pene ke ba ponta rang kok lo so da dun de gari ponon gari ponon war beng ki lo sonta do lo tuwar beng thi lo ta puso ta do lo kiso bang e thima reng ma tha thang da chini ne lo so arlo atum osong mahang ki pathera hurason ki se ka chilang hem ki pale chu torok pota alang litum pending ji bangsu ikrong vera towar congress ni kan krip hoke charia khutta selam le non pariwartana sarkar hut koson poni pota alang litum aning ki bialam the chepaklang alang litum maphan non ke dobom chin thong pen ki haidun em prodip rong pi pena jong mp kilik padodea prang bangso towar selam popusi alam chak chepite kang pota alang litum pen ningji Karbi prime time bir tabang kila pas kang ton poniklo domi thakme kardon